Sinoć se kod mojih dragih susjeda Miće i Nevenke pjevalo i slavilo do zore. Naime, njihov sin Frane jučer je prvi puta kao izaslanik stranke na jednom prigodnom obilježavanju položio vijenac. To im je obiteljska tradicija još od šukundjeda Stipe koji ih je polagao za vrijeme Austro-Ugarske i svi su bili direktori i načelnici za svoga života. Mićo je ponosan i na svoje dvije kćerke koje je zaposlio u elektri i vodovodu, ali mu je Frane oduvijek bio miljenik. Čim se rodio upisao ga je u stranku, kasnije i u političku školu, a priča se da se u predmetu polaganje vijenaca dugo nije pojavila tako nadarena i smirena ruka kao Franina. Navodno je uspio bez pada izvesti i poznati Bandićev snježni manevar u čarapama. Mićo je kao reprezentativac Jugoslavije nastupio i na svjetskom prvenstvu u polaganju vijenaca u tadašnjoj Čehoslovačkoj, a svi još pamte dan borca 84. i Mićino majstralno polaganje o kojem se i danas priča. Kad sam vidjela kako ga je metnija na dan Republike 79. odmah sam poželila da ga metne i meni. Razdrgano je svim prisutnima u Polušali sinoć zborila Nevenka. Majko, ti znaš da sam danas da 120% i ostavija krv, znoj i suze na vijencu. Hvala tebi, mom dragom ocu i stranci što ste mi to omogućili, dirljivo je Frane zahvalio Nevenki nakon čega su svi zaplakali puštivši suzu domoljubnicu. Frane se za ovaj poduhvat pripremao 4 mjeseca, angažirao je privatnog trenera, psihologa i nutricionista. Po ritmu koraka sam osjetio da je na pravome putu, a po zvuku polaganja vijenca sam zna da je to i da ga je uboja virtuozno šta mi je uzvik oduševljenja prisutnih i potvrdio. U jednome dahu ispričao nam je uzbuđeni Mićo dok je tamburaše cijelu noć kitio novčanicama eura. Svi su se uistinu jednoglasno složili da je Frane polaganje izveo čudesno i da je pred njim velika i svijetla budućnost, a dokaz tome je da uskoro postaje i zamjenik direktora u lokalnoj turističkoj zajednici, a spominje se i da bi na idućim izborima mogao biti visoko na listi. Povedi nas Frane, samo ti je nebo granica.